Evo sam našao metroa, neka rebra od velikog pravca, talijanska do duše, pa ćemo probati kakva su. Večeras za sutra pripremam jednu delikatesu, ćemo tako. Imam sam u planu raditi smokana svinjska rebarca, a sam našao nešto bolje, našao sam svinjska rebra od velikog pravca. Do duše, kod nas nisam mogao naći domaću proizvodnju velikih rebara, nego sam ova velika, ali baš komad rebara, naša sprdona talijanska i to metroa. I sad šta ćemo napraviti? Sad ću ih lijepo otrimat, skinit ćemo tu membranu, da unutra može proći ram. Skinit ćemo ove viškove mesa koji će ovako izgoriti u smokeru i onda ću napraviti pripremu za marinirat ćemo je i to ćemo sad dalje snimiti u videu. Kukina djeca izlaze iz sjene, vozovi već su puni, a kamo sad širiš ruke, ja nisam odavde, a oni te zovu na svoj randevu. Kroj se u krug, kroj vrte se u krug, kroj vrte se u krug. Vrijeme parola, laži i dilema, tam ja moći barut, vojnici u stroju, spusti glavu, ne gledaj u Boga, pomakni dupe i reci, hej, pa ja sam tu. Kroj vrte se u krug, kroj vrte se u krug, kroj vrte se u krug. Znači, skinja sam membranu, to služi za to da bi se začini šta bolje upili na meso, jer ta membrana inače zadržava začine kao kese. I sad ćemo napraviti marinadu. Znači, radimo viski rebra. Ne viski rebarca, nego viski rebra, jer ovo je komad od velikog pravca. To stvarno lijepo vidiš u mesara, Vukova, nisi ne kupio mesara, nego sam kupio u metroa sprdnutu za talijansku. Jer kad dođem u mesara, svi me čudno gledaju, kako misliš, ti bi tija sad rebra od pravca od 200 kila, jako tako, naš rebra od pravca od 200 kila, to je pol rebra od pravca, to je praština prava bila. Znači u principu recept je jednostavan. Marinada ide od guga raba i viskija. Znači marinira se samo preko noći. Google rab, to sam zadnji put bio radio, pa mi je ostalo, sam ih šteta baciti, šta ću kad sam stari škrtac. Znači to je u principu sol, papar, smeđi cukar, kurkuma, cimec, granule luka, granule kapule i dimljena paprika. Ništa posebno. A ovdje ću namazat malo ova rebra, samo suljena mi se bolje zalipi rab. I sad ću pristupiti nanošenju raba. Neću pretjerivati, jer moji ukućani jako misle da sam lud. Da je kojim slučajem zdeto na brankom bočina, mislili bi ko zna šta. Znači ovo je baš ono, samo da ga malo pospem, da ukus ne bi preuzeli. Sad ću odmah staviti u škovadu u koju ću marinirat. Treba će ga vjerojatno prevrnuti
preko noći. Koliko je to komad. Neki da stane. Pogledaj sam ja okrenim na stranu. I the secret ingredient. Whisky. Čekaj, je li whisky ili je maple syrup? A, whisky je. Znači, sad ga on tu kao poliva sa ovim vinelama, to je meni nekako sve previše fino. Inače, sad ćemo ih staviti ovako. I stavit ćemo još malo doli. Na dno teče ove podane. Ja ćemo ga zamotati u najlon. Ali ovo biti samo malo da premiriše viski, nije ovo sad to pravo. Zašto se zove viski rebra? Drugi dio recepta je, znači, prvo ćemo vam učiti 1-2 ure u smokeru gologa, a onda ćemo ga zamotati u foliju kako inače radimo sa rebrima, ali nećemo ga zamotati samoga, nego ćemo zamotati skupa, namadat ćemo ga maslom i namadat ćemo maple sirup ovako preko njega umjetnički i onda ćemo dodati još ovo malo viskija što je ostalo i to sve skupa još jedno sat vremena pusti da krčka u toj foliji. A onda na kraju, kad sve bude to iskrčalo, ćemo naložiti vatru ispod ovoga svega, pošto ćemo ga peći normalno indirektno, naložit ćemo vatru ispod i onda ćemo ga zatvoriti na jakoj vatri da uvati malo boje, brončane. Ovaj put ćemo pokušati da ne bude puno crn, jer može žena smatra da to nije baš zdravo. Eto, sad ću ga staviti u frižider preko noći i to je to. Pošto je sad već lijepo vrijeme, privatija se malo na naturalniju priču. Nećemo snimati u zatvorenim prostorima ako ne moramo. Šta danas imamo? Znači, rebarca, guga rab i viski marinadi. Kupio sam još malo džigerice jer puna se neočekivano pojavio. Nju ćemo baciti samo na žar da malo grisemo prije jer će ovo treba dosta vremena. Ovo je samo maslinovo ulje, peršin, luk. Ovo sam isirio ostatak od marinade, malo pojača sa još viskija i jabučnog oca. Evo, kupio sam ovo jeftino vino, to mi je prvo došlo pod ruku. Sad ću staviti grijat gradele. Evo, našao sam u metroa malezijski ulje što mi je super se pokazao. Evo, stavio sam malo u grijat gradele. Sad ću ih probati sa čerkom i kreće sa džigericom. Nije ova rukata se nije loš za 20 kuna ko avion. Kugina djeca izlaze iz sjene, vozovi već su puni, a kamo sad širiš ruke. Evo kad sam jedricu riješio, za pregriz malo sad krećemo sa glavljenim jelom. Ovo nisu fancy rukavice za pečenje, nego su rukavice gradilišta, ali očito rade posao. Znači, stavili smo vatru kao je obično indirektno, malo ljudi nisam ga započio, indirektno. To je sad sve manje više ugrijano. Znači,
Idemo smo marinirali svinjska rebra u viskiju, guga rabu. I cijelo vrijeme ja pričam kako talijanska rebra, ali nisu talijanska rebra, nego su rebra španjolska. I to poznate španjolske iberijanske svinje. Nisam to uopće znao da postoji. Onda sam malo progugla, vidio sam da je to stvarno odličan komad mesa i da se Španjolci s time stvarno ponose. S obzirom da su ta rebra od ovog velikog pravca na 60 kuna kilu i cijena je primjerena. Znači rebra dođe oko 20 kuna, ova naša ovdje. A sad ćemo i vidjeti hoće li to opravdati. Ovo se samo istridio toč. Od marinade malo staja jabučnog voća i još 2 kapi viskije. I sad ćemo probati ugurati ovo unutra, a da stane. Malo velik komad, ali ja sam da ću uspjeti. Evo ovako ćemo staviti papriku. Ne mogu da ga čak i okrenuti deblja strana ovako ovdje. Znači vatra ima dovoljno. A mi idemo koji džigericu. A prije toga uvijek se možete pretplatiti na naš kanal. Ima spize, ima sa posla. Ove skloke sad će i prva serija za prodaju. Ako se kome sviđa može kupiti. Cijene će biti hrvatske, neće biti njemačke. I za 2 ure ćemo izlaziti pa ćemo je zamotati i ići dolje po nove reseti. Namazati s ovim. Evo mi ćemo poslušati pametnije. On je ga špricao, ja ne mogu naći ni na špricu. Evo uro rumena unutra. Mogu sam reći da sam bio vidno razočaran kad sam kupio u Ibericu smrtnutu svinju. Ja sam malo istraživao. Ja sam vidio dosta o tome kada je to u biti crna svinja koja je došla iz doli Libije iz Sjeverne Afrike i da se ona valjda spontano križala sa ovim divljim veprovima, da je to tako nastala ova iberijska svinja. To je inače u Španjolskoj delicija tipa naš paški i brački janjac. Pa sad ćemo vidjeti jel mi rita cijenu, inače cijena je da rebra bila 60 kuna, što je dosta velika cijena u odnosu na ova naša domaća ili već jasna rebra, ali ja vjerujem da će biti dobro. Evo, iberijska svinja se muči unutra 2 sata, poliva sam s ovim rabom. Pošto je ovo baš grosne komad svinje, moram staviti na ovu foliju prije. Rebra se povukla lipo. I sad ćemo napraviti taj magic šakar. Znači kaže stavite maple sirup. Ovo je relativno slatko. U receptu još ide i smeđi šećer, ali ja mislim da će to biti overkill, pa neću ga staviti. Evo stavit ću samo ovaj maple sirup. Stavit ću u maslo. Maslo će se valjda rasporediti kad se počne grijati. Tamo sam ubacio u roštilj još malo drva da počne dimiti. Bacit ću još malo verbuna. Ja mislim da je dosta masla, pošto već ima tu već svega. Sad ću napraviti ovako kadu i nadam se da ću ga uspjeti utirati s obzirom na veličinu rebara u smoker. Sad će Anja prestati snimat, pa će mi dati ruke da tada zamotamo foliju pa ćemo na kraju uliti ovo viskija malo šta ima. Znači viski ovaj Jim Beam. Šta već mjesecima troši nikako popita. I viski bi treba dati taj okus bačve. Evo sve, ja da morat ću kupiti još nove viski sve. Ajde. Šta je klasa, vidiš, obuni se, znaš, peče meso ispred kuće.
Slavih Barbie. I meni. Evo ga još. Pustit ćemo još ugru ovako u foliji i onda ćemo blagovati. Sad sam malo raspalio vatru, nema žara da ga mogu zatvoriti. I to sad u kraju. Malo ga zatrveni jebi ga. Evo tako ugru vremena u foliji. To bi trebalo biti to. Sad ću ih samo malo zapeći na žar i gotovo. Kako se peklo da su se rebra skroz povukla, znači 2 ure bez folije i uru sa folijom i na kraju se samo zapeka. Ne mogu šta sići, ovo se sve raspada samo. Lipo crveno, svugdje u sredini je ostalo bilo, sve kako treba. Ovo sam isirija toč iz folije, pa ćemo to malo moći kruha koji ide ili malo samo poli po ovome. Ova iberijska svinja izgleda dobra. I drago mi je što se uspije naći ovako veliki, od velikog prasa, jer kad je onako mala, ode sve u ništa. Ovako debeli komad, a peče je cijelom dubinom. Ćemo to vratiti nazad lipo ovako. I idemo pojesti. Stvarno nije loš ovaj recept sa ovom svinjom. Znači ima, kako na maple sirup je dosta sladak i on je da slatkoću, ova svinja samo u sebi se toliko dobro skuvala i ispekla da se raspada na sami pogled. Možda tradicionalnim ovim što se navikli na dalmatinsku spizu se vjerojatno ne bi svidilo, ali ovako nešto američko, nešto Karibi, to bi moglo proći.